Dobro jutro svima, koliko vas ovdje ima. Želimo vam dobro jutro ja, vaša domaćica Mirta Jušić-Dovođa i moj gost Dario Mišković. Vidjet ćete, jedna jako simpatična i pozitivna osoba, kao stvorena za početak radne godine. Evo, svi se vraćamo polako u urede. Puno vas na LinkedInu počinje sa raznim aktivnostima, puno treninga i svašta. Jedan od razloga zašto sam pokrenula Prekretnice je da olakšam ljudima poslovni život u ovom vrlo, vrlo nezgodnom i nepredvidivom vremenu. Mnogima od nas se tržište jednostavno krši pod nogama, budžeti su klijentima sve manji, fluktuacija zaposlenika je veća, sve nekako nesigurnije, brže se sve okreće nego prije i Prekretnice bi trebale biti ovdje da pomognu našim slušateljima oko toga. Dario, recite mi, kakav je Dario bio kao mali? Sad kad gledate unatrag kao poduzetnik, sigurna sam da je bilo događaja, primjera, utjecaja, osoba, stvari koje su vam se svidjele, a koje tada niste znali da će vas obilježiti. Meni je to uvijek zanimljivo odakle ljudi dolaze u svoj posao koji danas rade. Moj otac je pokrenuo firmu 90. godine, 1990. tako da sam ja kao mali već gledao kako on to radi i njegov sistem rada, odnos prema ljudima, odnos prema poslu, njegovu zapravo viziju koju on želio postići sa tom jogom koju je doveo među prvima u Hrvatsku. Tako da gledajući njega zapravo nekako sam pokupio sve te njegove manire, kako se to kaže, i dosta toga je ostalo i dan danas. Uz to što naravno valjda prirodno ili genetski volim predavati, volim podučavati, pa su tu isto tako utjecali i dosta profesora s kojima sam se susreo od osnovne do kraja fakulteta, a i na edukacijama na kojima sam bio. Tako da generalno nekako vezano za tu edukaciju prvenstveno je moj otac i profesori sa kojima sam se susreo, a vezano za posao i vođenje firme mogu reći samo otac, jer nekako nemam tu MBA background, ne gledam na sebe kao nekog direktora firme, nego gledam na sebe kao osobu koja vodi jednu grupu ljudi i svi zajedno želimo napraviti ovaj svijet malo boljim, zdravim i sretnijim mjestom za život. Meni je uvijek zanimljivo kad neki poduzetnik radi nešto tako zdravo. Kako pomiriti kad vodimo biznis, hoćemo postići što više zarade, a kada radimo neki posao kojim ljudima pomažemo, onda zarada zapravo nije na prvom mjestu, nego dobrobit vaših polaznika. Kako te dvije stvari možete pomiriti? Gledajte, budimo iskreni, svi mi živimo od posla i nekako moramo raditi balans, iako je yoga i to je sve divno i krasno. Ja imam 15 voditelja, imam svoju familiju, sebe koju moram uzdržavati, tako da nemojmo bježati od toga da je meni isto tako jako bitna zarada, ali dosta radim kompromisa i dosta pokušavam nekako napraviti balans između toga da imamo dovoljno i da su voditelji zadovoljni sa koliko imaju plaću i da je polaznicima prihvatljivo i da mogu, da zapravo se može što više ljudi prijaviti i da što više ljudi može raditi jogu. Čak sam ostavio, što je nešto predivno zapravo od mog oca pravilo, nepisano pravilo Medical Yoga centra, da nitko ne može prestati raditi jogu kod nas ukoliko nema financijskih uvjeta, tako da imamo dosta ljudi koji ipak vježbaju kod nas iako ne mogu platiti punu članarinu, pa onda
nekako pokušavamo naći način i u tome uspijemo. Ali definitivno da ovo nije nešto što ne bi trebalo biti bitno za financije. Poslujemo već 35 godina uspješno i to je taj neki balans. Nemamo previše novaca, a i opet možemo poslovati pozitivno, jel? Pokrivate se, dakle. Koji je otprilike postotak onih koje i dalje ostavite da dolaze kod vas iako ne mogu platiti? Ma nije to veliki, ljudi jako teško kažu nama da prestaju zbog financijskih uvjeta, iako govore nekad, pa im ja onda kažem da ne mogu i onda nekako nađemo način, ali ako gledate da mi imamo jedno 900 polaznika mjesečno koji pohađaju našu jogu u bilo kojem obliku ili online ili uživo, jedno sigurno preko 5% ljudi radi jogu ili besplatno, odnosno ja im kažem da mi kažu koliko mogu izdvojiti za jogu i onda im nađem neki sistem kako će raditi. To je baš lijepo i humano od vas. Meni je jedna od najboljih stvari Medical Yoga centra koje je moj otac uveo i to će ostati dok sam ja živ. Baš pravi human touch. Milane, dobro jutro, nisam vas stigla pozdraviti. Dario, mene zanima sa menadžerskog stanovišta nešto što ja nisam imala prilike iskusiti. Ja sam generacija vašeg tate. Ja sam svoju prvu firmu 89. otvorila, onda kad se baš iste godine, čim se promijenio zakon u tadašnjoj Jugoslaviji, imala sam 29 godina i odlučila sam ući u to. Vi ste se u to rodili i mene živo zanima kako je gledati poslovanje sa tog stanovišta. Ja sam morala sve od nule okretati. Vi ste došli u razrađene procedure, uhodani posao. Kako je to bilo? Kad ste... Kako je bilo ulazak u posao? Bilo je interesantno. Znači, da, ja sam preuzeo Medical Yoga centar 2014. godine. Nakon što sam dosta radio za oca, prošao obuke i bio mali od palube, znači radio sam sve što sam mogao jer sam morao naučiti svaki dio poslovanja firme da bi mogao kasnije zapravo voditi tu firmu, tako da sam radio sve i to je bio jedan period gdje sam ja prvo učio i onda kad sam mislio da sam najpametniji, onda smo se počeli otac i ja malo kačiti, što je normalno bilo, nakon što je to sve prošlo, što je zdravo zapravo bilo, nakon što je to sve prošlo, ja sam preuzeo firmu, imao sam firmu koja je već bila uhodana, ali isto tako želio sam i podignuti na puno veću razinu. I onda sam i dan danas, znači nakon 10 godina, ostali su neki sistemi, neki rad koji je bio prije, kada je moj otac to pokrenuo, a ja sam naravno kroz periode dizao to, jer jedno je pokrenuti vlastitu firmu svoju iz nule što je moj otac napravio i tu sam naravno imao taj, kako se to kaže, chip on the shoulder, da ne mogu samo uzeti to i to voditi, niti propast, nego moram napraviti nešto bolje iz toga, i kako godine idu, kako se razvija tehnologija i kako napreduje medicina, mi smo znači medicinsko-kineziološka joga, tako sam dosta toga mijenjao, dosta toga uveo novo, a i ostavio nešto što je staro bilo. No ono što je najinteresantnije zapravo kod tog prijelaza cijelog, što jako puno ljudi muči, pogotovo kod obiteljskih firmi, je to kad je moj otac meni rekao da, kad je vidio da sam ja sposoban da vodim firmu, on je 26.3. ja mislim meni rekao, ok, ti sad možeš voditi firmu. Na njegov rođendan 27.3. sam ga vozio na more u Dragu, na njegov
zasluženi dugi godišnji, odnosno penziju, i on je ostao tamo i kazao mi je, ako trebaš išta zovi me, ja ti se neću petljati u posao. I prvih skoro godinu dana smo bili na vezi cijeli dan, ali kasnije to malo po malo i još ga danas pitam za neki savjet, naravno, ali nije mi se petljio, nije mi vodio firmu kao što neki očevi rade kad odu u penziju, nego me pustio da sam ja radim, a ako sam ga naravno trebao, on je bio uvijek tu. Moram vam reći iz moje 12-godišnje prakse kad sam bila poslovna savjetnica, to je početkom 2000-ih bilo, do one krize, negdje 15. To što je vaš tata napravio je rijetkost. Inače, mikromenedžeriraju da se sve praši. On je jedva čekao ići u penziju i prestati raditi ovaj posao. Tako da je to možda olakšavajući faktor, ali da, to je rijetkost. A na koncu on vas je odgajao od prvog dana, tako da je znao koga postavlja. Samo jedno je kad imate sinka svoga doma, da se igra na tepihu ili da izlazi van pa ga čekate budni do 4 ujutro, a drugo je kad imate sinka svoga u firmi. Ne bi mu voljela biti u ulozi. Iako... Nije njemu bio problem jer nisam ja postao direktor odmah čim sam. Ja sam dugo radio, ja sam 2 godine sjedio pored njega u firmi i gledao šta radi, kako radi. Nisam mogao raditi prvu godinu ništa, nego sam samo gledao njega. Znači, to je bilo, moja firma nije velika, to nije korporacija, to nije nešto jako komplicirano, ali definitivno da sam proveo puno vremena pored njega, samo gledajući, pisajući, učeći, da bi na kraju on, i kad je on rekao da mogu, onda sam mogao, prije ne. Tako da, mislim, on je imao tu isto tako. No. Aha, možete reći do kraja. Ja samo palim mikrofon. On je imao tu, mislim, isto tako veliku odluku i odgovornost da mi da, jer nešto što je on gradio, ne bi on tako samo lako dao da ja recimo nespreman propadnem ili tako nešto, jel? Moram vam reći da vas je učio na najbolji mogući način. Naime, to je klasični način kako su šegrti učili nekad. Da. Šegrtovanje je trajalo po 10, 12, 15 godina. I isto, prvo je samo bio u orbiti oko majstora šegrt, pa je malo meo, malo je pospremao, ali uglavnom je gledao. I tako i djeca uče, mali, onako sitni kad čuče pokraj tate ili mame, kad nešto radi, to je najbolji način učenja, promatranjem. Onda probaš sam. Međutim, danas kako mladi menadžeri dolaze na posao, to je skok na glavu, duboko i odmah idemo, kako bi Bandić rekao, ajmo delat. S jedne strane je to dobro jer ko preživi bit će dobar, a s druge strane je veliki rizik za posao zapravo. Da. Sad, kad ste vi počeli preuzimati, da li je bilo trvenja između vas i tate u vezi nekih bitnih smjerova kamo je posao išao, jeste li primjećivali procese koje treba popraviti? Da, ja sam kao mladi, znači naravno kad sam mislio da znam sve, onda sam krenuo sam davati moje ideje i bio sam jako ljut zapravo što ih on nije prihvatio i neke sam uspio probiti, neke nisam uspio probiti, ali definitivno gledajući, i to je bilo dosta, znam, 2 puta, 3 smo se toliko posvađali da je moja zamjenica, koja je bila njegova zamjenica Mirjana, koja je duže u Medical Yoga centru od mene, da nam je došla u sobu i kazala, dečki, idem kući, ne mogu vas slušati više. Mislim, ona nas voli, ona nam je ko dio familije, ali ona se lijepo ustala, rekla, previše, idem kući, jel? Ali generalno gledajući sada,
sve moje što sam ja htio gurnuti u tu firmu, nisam dobro poznavao pozadinu toga što sve mora se napraviti, što se sve mora desiti, tako da ja trenutno danas imam i sa mojim zaposlenicima isto to, kad oni daju neku ideju koja im se na prvu čini dobra i ja im kažem ne mogu i naravno objasnim zbog čega ne može, oni ne vide pozadinu priče, ne vide što se sve mora napraviti, kako ne može ići, zbog čega ne može ići, jer naravno ne vode posao i ne znaju to. Ja to isto nisam znao, tako da, ali to je bilo vrlo malo, generalno sam ja baš učio, pazio i trudio se da ne budem takav sin. Da, to je onaj klasičan problem u menadžmentu kada mlađim menadžerima fali velika slika, nemaju uvid u sve i onda misle da je njihova ideja pregenijalna, a nemaju sve parametre, ne znaju sve što bi trebali znati, u biti nema drugoga nego da prođe neko vrijeme dok shvate kako stvari. Da, ali to mi je zapravo donijelo dobro toga, zato što danas kada voditelji kažu nešto i kad im ja kažem ne mogu, ja znam, ja sam to isto prošao i onda nije samo ne mogu, nego im objasnim zbog čega pričamo i zapravo ja pokušavam biti tu đavolji odvjetnik koji im pokušava uništiti ideju, a ako je ona toliko dobra, ja jako puno njihovih ideja sam prihvatio i oni su sada dio Medical Yoga centra, ali dosta pričam i pokušavam im maksimalno objasniti zašto nešto ne može proći, odnosno pomoći im ako vidim da to može proći. Tako da te naše trzavice male koje smo mi imali su zapravo bile dobre, dugoročno. Odlično. Pa svakom menadžeru je dobro i korisno čuti i pogled sa neke druge strane, zapravo vam otvara vidike, sigurno i vi ne primjećujete sve stvari. Postoji li nekakva posebna procedura, neki običaj na koji način vam oni dođu ili jednostavno na sastanku ili na hodniku, kako vam daju svoje predloge? Mi imamo godišnje naše interne 4 obuke, odnosno usavršavanja, gdje prolazimo, imamo 4 ciklusa godišnje, pa prije novog ciklusa vježbi prolazimo sve te vježbe ponovno, modificiramo ih u odnosu na to kakvi su polaznici, kako rade, jer nisu isti polaznici danas i po prošle godine. Jako se trudimo da mijenjamo i modificiramo program prema našim polaznicima, individualizirani grupnog sata, mijenjanje sistema rada, da li će biti malo intenzivnije kako polaznici vole, da li će biti malo manje, i na tim obukama oni meni dođu najčešće sa njihovim idejama, ali isto tako sam im rekao da kad vodim bilo šta sine, oni mene mogu dobiti od 0 do 24 telefonom, osim kad idem leći, a to je od 10 do 5 ujutro, i mogu mi poslati poruku, mail, nazvat me i mogu pričati sa mnom koliko god žele. Ja ću udvojiti vrijeme da ih poslušam, da im objasnim, i naravno ako je ideja dobra da to nekako uspijemo implementirati u firmu. Odlično. U ovih 10 godina od kad vi vodite poslovanje, koje vam je bilo najteže razdoblje i zašto? Korona. Hororac. Hoćemo, skupljam horor priče. A čujte, nisam, znači Medical Yoga centar je imala, od kad sam ja krenuo, imala rast godišnji i financijski, i polaznika i sve za od 13 do 16%. Mi smo imali 13 centara, 20 plus voditelja. To je raslo, iako ja nisam volio to, meni je to bilo previše, ja sam htio sam spustiti to na jedno 5-6 centara plus online jogu, ali
kako sav MBA i sva struka nalaže, ako ti godišnji imaš takav rast, ne diraj ništa i samo guraj to što radiš. Tako da je meni korona zapravo, iako je bila grozna financijski, ja sam izgubio puno novaca i pokazala mi je da ta moja matematika koja je bila na papiru, da ona zapravo funkcionira. I nakon korone sam se vratio sa 6 centara online jogom i to je sad puno bolji rad, puno financijski bolji rad, lakši rad, manje posla, tako da je generalno korona, kako god da je bila teška te 2 godine koje mi nismo mogli raditi, iz nje se rodila online joga, koju sad imamo dva čak paketa online noge, jedan koji vodim ja i jedan koji vode dvije moje voditeljice i tih 5 centara sad je to mislim onako kako sam ja htio da bude, jel? Koliko je lako ili teško voditi sat joge online? Koliko vi imate uvid u to da li ljudi rade dobro ili rade krivo? Nemam. Znači, moj online sat i sat online joge u Medical Yoga centru je napravljen tako da ja napravim video i onda ga uploadam na jedan link sa kojeg vi ako platite mjesečni sadržaj imate 1 mjesec sve te videe koji su na tom linku, a ako platite godišnji sadržaj imate sve videe od 1.1. do 31.12. Sad, to sam to je na YouTube. To sam napravio zato što ljudi se jako teško mogu vezati za jedan termin ako ne moraju fizički ići tamo, kao što su grupni satovi. I onda sam probao sa tim live Zoomom, gdje isto tako kad sam dobio 20 ljudi na istom satu, ja sam vidio male kućice, nisam ih vidio sve i da ja vidim, korigiram, to bi nastao apsolutni kaos. Ono što sam ja morao napraviti, a mrzio sam online jogu jer mi nije to bilo to, život je pokazao da ipak ljudi vole raditi i ja sam morao napraviti sistem rada takav da ja objasnim svaku vježbu kao da su tamo svi ljudi prvi puta, da pokažem varijante lakše, varijante teže za one koji mogu i za one koji ne mogu, da pokažem modifikaciju i da kroz takav sistem rada zapravo napravim to da objasnim savršeno bilo koji položaj, da kažem varijante, da dam zamjenske vježbe i da sam gotovo siguran da će ljudi, ako me slušaju, da neće biti ozljeda. I evo, online jogu u Medical Yoga centru imamo već 4 godine. Ja moju online jogu, moj posebni program imam od 1.10. i Medical Yoga centar od 1990. nije se desila još uvijek niti jedna ozljeda. Tako da eto, to je bio taj sistem, jel? To znači da nešto radite dobro na početku, pretpostavljam da im objasnite gdje bi mogle nastati ozljede i što su najčešće greške, je li tako? To dolazi sa sata, ja sam zapravo copy-pastao naš sat u ovim grupama, copy-pastao sam na online. Jeste li poslije prilagođavali mediju? Prilagođavao nisam, ja vodim moju jogu malo drugčije, to je jako onako, ako želite, svi koji ste tu možete dobiti 1 mjesec gratis, evo za ljude koji slušaju, pa mi se mogu javiti čisto da vide. Mijenjao jesam, ali sam sada evo zadnjih od kad sam ja krenuo raditi taj moj novi od 1.10.2024. Sad to je nekako 90%. Uvijek se mijenja, ali okosnica, baza mi se ostala ista. S time da sam ja prvi počeo raditi online jogu u Medical Yoga centru i onda su polako voditelji počeli voditi, onda su dvije voditeljice željele baš to raditi i onda smo tako imamo taj jedan paket. Ja.
Po tome ste mi vrlo zanimljivi. Skupljam ideje što sve ljudi rade online i što se da, što se ne da. Dok nisam na vas naletjela, osim onoga za vrijeme korone, nisam mislila da se nešto tipa joge da sigurno i pravilno raditi. Prvo ovako, da vam samo kažem i da kažem slušateljima, moja joga, Dario Mišković kad je radio jogu, to je bila privatna praksa i do korone niste mogli vidjeti ni jednu fotografiju mene u bilo kojoj asani, niti jedan video mene kako radim jogu. Iako sam učitelj joge, iako kao svi učitelji joge fotkaju se, videe rade i kak se zove, tako promoviraju svoj biznis, ja to nisam radio. Ja sam htio da moja joga, moja privatna joga praksa ostane moja i da nema niko uvid, jer to je nešto što je osobno. I onda se desila korona. Sve nas je klopila, nije li? Da sam morao izaći i morao sam pregaziti taj moj postulat i to moje uvjerenje. I nisam bio sretan, ali ono što je bilo interesantno je to da jako puno ljudi se odazvalo na online jogu i ono što je još interesantnije, svi moji individualni sati, osim sa jednim dečkom mlađim i jednom starijom gospođom, svi su prešli online. Jer ja ih vidim, tamo su, to je uživo kamere, vidim im svaku grešku, dah, vidim sve i njima je 1 sat, ne moraju voziti, ne moraju parkirati, ne moraju ništa i sad je 95% individualnih sati koji su prije bili isključivo uživo su online i mogu vam reći da je opet sistem takav da nema niti jedna ozljeda, napredak je odličan i stvarno kroz tih 2 godine, 3 koliko je to sve od kad je krenulo sam uspio nekako napraviti sistem da to radi, ali sam prezirao to jako. Potpuno mi je jasan taj prvi osjećaj. Uvijek, to je prirodno i to je u ljudskoj prirodi, uvijek će se to događati kad se tako neka gruba promjena, pogotovo kad ne možemo na nju utjecati, događa. Uvijek postoji otpor, a onda počnete uviđati kako bi mogao ovo iskoristiti. Recite? Čovjek ne zna za što je sve sposoban kad mu život ovisi o tome, a meni je ovisilo, ja nisam davao otkaze u koroni, moji su voditelji svi bili na plaćama i ja sam imao jedan jedini zadatak da osiguram kroz taj period da ljudi imaju love i da imam ja i da možemo živjeti koliko toliko dobro i zbog toga što mi je bio primarni jedan cilj, ja sam morao pobiti ono što, sebe i prvo sam krenuo raditi protiv sebe, da to tako kažem, jer sam želio zaštititi i sebe naravno, a i druge koji su ovisili i koji su živjeli od ove Medical Yoga centra. Ja. Mikrofon mi je bio isključen iz pristojnosti da vam ne radim buku, ali kad ste rekli da ste krenuli protiv sebe, glasno sam se nasmijala jer tako se mogu poistovjetiti s time, a vjerujem da nas ima strahovito puno koji smo to prošli s koronom. Ja sam prelomila tokom rata, radila sam na prvim crtama bojišnice i ako sam to preživjela, mogu preživjeti svašta, tamo sam naučila da uvijek možete više nego ste ikad sanjali. Tako da korona me nije toliko pogodila, možda baš zato jer sam to naučila ranije. Zanima me sad jedna druga stvar. Rekli ste da nudite jogu i firmama. Koliko drugih poduzeća to radi? Pa ovako, ja sad govorim ja sam, idem protiv sebe za druge, pa to se čini da se hvalim, ali to su činjenice, pa moram to tako reći. Ja sam prvi pokrenuo, sad ne znam koje godine, točno mislim da je 2016.
tu korporativnu jogu u firmama, gdje sam dolazio u firme. Prva firma je bila i Institut Gete koja me zvala, to neću zaboraviti nikad, i onda malo po malo sam imao jedno 6-7 firmi u koje sam išao ja ili moji voditelji koji su imali uvjete, jedan veliki prostor. Ja sam donio prostrike i tamo smo radili. Jel? To je sve uništila korona, jer naravno nisam mogao, i onda je to sve stalo. Nakon korone je se to malo pokrenulo, ali generalno ono što firme rade i što je dobro je što uzimaju moj online paket joge, gdje firma zaposlenicima omogući da rade, bilo da to plate zaposlenici ili firma ili pola nevezano, i onda dobiju link. I opet što je dobro, nemaju točno vrijeme, jer neki polaznici firma kada smo imali ujutro jogu, oni nisu išli ujutro zato što su htjeli raditi poslijepodne, nisu bili jutarnji tipovi. Oni koji su poslijepodne nisu željeli, su bili ujutro, tako da ovaj online joga je nekako, moja vizija online joge je da pružim jogu ljudima što više njih mogu, znači da ne moraju biti isključivo vezani za prostor i mjesto i Zagreb kao grupni satovi, i da imaju prostora da rade jogu onda kad im paše, koliko im paše i sve. I sad je to polako krenulo i sve više i više firmi uzima taj paket joge, jer stvarno imaju prostora da rade kad im paše. Jesu li vam ikad prijavili kakvi su rezultati? Ne. Čuo sam, znači dobio sam feedback od firmi da im je dobro, dobio sam feedback od firmi. Feedback dobijem najčešće od... Gledajte, vezano za feedback, ja feedback ne volim. Feedback ne volim zato što ja držim već 10 godina predavanja, imam ih preko 1000 i na niti jednom nisam dobio loš feedback. Jer mislim da ljudi jako teško daju konstruktivnu kritiku misleći da će me time uvrijediti, i jako teško pišu loše i jako rijetko pišu loše, i generalno kad ih pitaš kako je, super je, jel? I onda prestanu raditi jogu ili me više nisu pozvali, zato što, i to je sad neki XY razlog. Jel? Imao sam ja ankete na kraju mjeseca online joge, imao sam ankete na kraju predavanja i sve su one bile savršene, tako da sam ja to prestao raditi. Jednostavno nisam dobio ono što sam želio, a želio sam dobiti konstruktivnu kritiku. Nisam htio dobiti pohvalu. Jer konstruktivna kritika mi pomaže da budem bolje. A to dobijete jako rijetko, barem ja. Normalno, sa čime god je kupac nezadovoljan, ako vam hoće dati, ali iskrenu kritiku, to bi zlatom trebalo plaćati. To je kao da ste tajnog kupca ili konzultanta platili, jer vam zbilja pomaže da popravite procedure, uvedete u proceduru promjenu koju treba i ne radite više grešku koja konkretno tog kupca smeta. Tako da sam prestao gledati koje nisam dobio ono što sam želio. Ima još jedna dosta zanimljiva stvar koja me kopka od kad sam vidjela čime se bavite. Prvo me zanima zašto ste to nazvali medical yoga, a drugo, kad sam se vratila s bojišta u onom odmoru tokom rata 94. 5. dok se nije opet zakuhalo sa Olujom, pa sam se vratila na bojište, tad sam krenula i na meditaciju i na jogu da probam taj PTSP koji smo svi neminovno pokupili. Nekako izbaciti iz sebe i vratiti se u ravnotežu. Tad sam učila jogu i tada je uobičajeno bilo nekoliko prigovora. Jedno, neću ići učiti jogu jer moja religiozna uvjerenja su drugačija i ne želim pokupiti tuđu religiju. Znači, u to vrijeme, to je bila 94. to je vrlo davno danas, bilo je puno
krivih uvjerenja, neprovjerenih informacija oko joge, kaj će meni neki jogi bolje, to lokalni ljudi znaju, imamo mi svoje tehnike. Kako je danas s time? Malo nisam u kontaktu sa jogom sada, pa me Pa zanima. ovako, onda je bilo to tako da smo mi morali reći da se bavimo rekreacijom da bi dobili opće prostor za jogu, jer čim smo rekli joga, ljudi nam nisu htjeli davati, to su bile te 90. To kad sam išao sa tatom gledat poslovne prostore. Danas je to drugačije, danas svi ljudi žele imati jogu kao dio i bilo da je firme ili neke sportske aktivnosti. Danas je joga stvarno nešto što je ono odlično, jel? I što je prihvatljivo, prije nije bilo. A zašto Medical Yoga centar? Zato što je joga došla iz Indije i joga je kao takva, dosta učitelja su copy-pastali tu jogu kako se tamo radi u naše podneblje za naše ljude i to nije dobro, to nije radilo jer ne možeš ti copy-pastat nešto što je dolje ovdje. A medical yoga zato što smo mi stvarno se orijentirali na to da pomažemo ljudima psihofizički i naš program je formiran i mijenja se kako ide medicina i kako ide kineziologija i po nekim biomehaničkim zakonitostima, tako da smo dosta toga što su tradicionalni klasični jogi rekli da je to tako mijenjali, neke vježbe koje su popularne jako tipa ratnik 1 smo maknuli jer je opasna vježba za koljeno i medical yoga je bio naziv zato i to je naravno u opisu same firme, da se lišimo svih vjerskih primjesa kako bi svaka osoba bilo kojeg vjerskog uvjerenja mogla raditi jogu i polako smo dobivali i časne sestre i ove i one koji su vidjeli da zapravo joga nije neki đavo, niti će oni imati, niti će ih njihov bog manje voliti zato što rade jogu, nego jednostavno čine dobro za sebe i čine dobro za tijelo. Jel? Tako da to je nekako zašto je medical yoga, to je moj otac nazvao, a ja sam naravno objeručke prihvatio jer imam isti pogled na to kao što ima i on. Mislim da je to jako pametan način da se zaobiđu ti stalni... Otac je bio pametan jako, ja još nisam popunio njegove cipele, ali da, dobar je. Smijem pitati koje godine ste vi išli na faks? 2003. 2004. sam upisao. Aha. To je kineziološki bio, jel? Kineziološki, da. Da li se tamo uopće predaje joga? Ne, i ja sam imao priliku da predajem jogu tamo nakon fakulteta, ali jednostavno nije se otvorilo. Nažalost, bila je neka joga u vidu rekreacije, ali to je bilo dosta loše i dosta površno, ali kao predmet i kao nešto nije. I onda sam imao priliku u 2 navrata, ali mi se ljudi nisu javili, tako da nije da nisu izabrali mene, nego nisu izabrali uopće jogu kao neki izborni predmet koji vjerujem da bi danas trebao biti. Koliko se kosi ono što ste sve učili na faksu i ono što ste od tate naučili o jogi? Koliko jedno potire drugo, a koliko se podržava? Pa gledajte, ja volim reći ovako, jogi onda, u ono vrijeme, su bili genijalni i postavili su tu jogu na način koji je fascinantan danas, da se sa današnjim medicinskim saznanjima potvrđuju ono što su oni rekli bez tih znanja prije XY godina. Isto tako, ono što vam jogi niti jedan reći neće, je da su u istom omjeru fulali, kako se to kaže, ceo fudbal. Jel? Tako da nešto potvrđuje, nešto kontrira totalno. I ja ono što vidim da ne funkcionira mičem, mijenjam, modificiram da radi, a ono što radi naravno guram i govorim da su oni to bili fantastični. Jel? Ali
niti jedan jogi vam neće reći da su jogi isto tako fulali koliko su bili genijalni. Pa normalno, niko to neće priznati. Pa da. I sad dolazimo na našu temu, da li povratak sa godišnjeg, utrčavanje natrag na posao, mora biti povratak u kolotečinu i ako ne, sa vašeg stanovišta što možemo napraviti? Joj, to vam je isto koji svaki ponedjeljak u godini. Znači, ja ne razumijem, odnosno razumijem ovako, zašto je problem? Gdje je problem povratka sa godišnjeg odmora na posao? Problem je taj što ljudi ne vole svoj posao. I ne 2 tjedna, ne 3, ne mjesec dana, ne 3 mjeseca odmora im neće pomoći da se vrate veseli na posao ukoliko ne vole svoj posao. A i to je drugi mindset. Znači, ti nakon godišnjeg odmora si odmoran, spreman. Ako si motiviran. I tebi prvih 3-4 mjeseca moraju biti udarna. Meni je do početka 12. mjeseca radim sve nove projekte paralelno sa starim projektima, radim koliko god mogu jer sam odmoran, iako nemam godišnji odmor, a o tom možemo kasnije. I isto tako ponedjeljak. Imao si vikend, imao si odmor, družio si se, Ponedjeljak mora biti dan i meni je ponedjeljak dan kad mi je najteži dan, kad radim najviše poslova jer sam odmoran. I onda utorak, srijeda, četvrtak, petak to polako pada. I to nema veze sa godišnjim odmorom niti povratkom na posao, to ima veze sve sa postavkama u našim glavama, jer smo si pogrešno ili postavili taj cijeli sistem godišnjeg odmora povratka na posao i kak se zove ponedjeljka, ili smo pogrešno postavili život naš i radimo posao koji mrzimo, ne volimo, imamo grč u ovom želucu i znam da neki nemaju izbora, ali uvijek možemo si napraviti nekako da nam ipak bude malo lakše. Za mene je rješenje za osvježenje česti mali odmori. Tokom dana 1 sat za sebe, tokom vikenda nešto samo za sebe. Za mene je to šetnja po šumi. Mene šume pune ko punjač za baterije ili za mobitel. Ja vam radim cijelu godinu i onda idem na godišnji odmor, što sam ja sa prijateljem jako simpatičan, smo došli do zaključka, on je isto privatnik i direktor firme velike jedne IT firme, da mi zapravo nemamo godišnji, nego mijenjamo mjesto rada. Idemo na more, pa tamo radimo, pa onda odemo negdje, pa tamo radimo. Tako da ja kad je Medical Yoga centar ima kolektivni godišnji u kolovozu, svi moji voditelji i zaposlenici su na godišnjem, ja ih ne diram, praktički se ne čujemo osim sa zamjenicom mojom i to vrlo malo, puštam ih, ali počinju upisi, počinje formiranje nove sezone i ko radi, ja radim. I onda se vratimo 9. mjesec, meni Mirjana u petak, znači radni dan prije, uzima njene poslove i tu se ja odmaram praktički jer počinjem raditi moje poslove koji su moji poslovi. Jel? Tako da ja nemam godišnji odmor i nije se desilo u 10 godina da sam ja imao tjedan dana bez laptopa, mobitela ili bilo kakvog rada. Nije se desilo 2 dana u komadu, ali da li mogu reći da je burnout blizu ili da sam ja iscrpljen? Ne, jer kako ste rekli sami, ja si poslužim dan da kroz dan imam odmore, to jako lijepo pričam u mom jednom predavanju, budite sebični da bi drugima mogli dati više, tako se zove predavanje. I ja kroz dane i kroz one dane koji su lakši i kroz dane koji su teži u onim periodima, naravno nije da ja radim od 7 ujutro do
mislim 8 navečer bez pauze, ja se odmorim toliko da meni praktički nemam burnout, naravno da bi volio imati jedan dana bez firme, ali nisam niti blizu i ok mi. Ja sam teškom mukom naučila postavljati granice, čak sam mislila da je kao poduzetnik nepristojno postavljati granice klijentima i prvih 15 godina sam bila presretna kad god mi se bilo koji klijent javio, međutim moji klijenti su često iz Amerike i oni su jako ne razmišljaju šta rade, pa su me znali zvati u 2-3 ujutro. Tako da sada, od kad su moji roditelji umrli, pa ne moram dežurati da ih vozim u Vinogradsku u 2 ujutro, moj mobitel se gasi, nije da se stvarno gasi, nego samo zvonjava, ne radi, od 7 navečer do 7 ujutro. Ne dam, nema, moja pošta ne prima, sorry. Nema tog problema, mislim, možeš mi poslati mail ako je hitno ili WhatsApp poruku. Blago s njim je. Evo, gospodin želim. To! Yes, Milane. Evo, uključujem vas. Sad si samo još odmutajte mikrofon. Milan je jedan od mojih sljedećih. Evo ga, Mirta. Jeste uspjeli odmutati mikrofon. Baš mi je drago da vas čujem. Poteškoća nije mi pokazao opciju za unmute nešto, zato što mi je bio miš. Oprostite. Sve u redu. Pozdrav vama. Drago mi da se čujemo. Posebno pozdrav gospodinu Dariju. Izuzetno dojmljivo, korisno, poticajno. I jedno područje bi ovdje posebno naglasio što je jedna, ja bih rekao, moja ekspertna tema, a to je razdvajanje vlasničkih i upravljačkih funkcija, a to je ono što je gospodin Dario upravo učinio u odnosu na svog oca. Znači, izvrsno napravljeno, znači skladno, što kaže ono, bez problema. I ja sam siguran da gospodin Dario neće imati problema kad bude u situaciji za puno godina, kad bude on, ja bih rekao, prenio ta upravljačka prava na dio svoje obitelji, da li nekoga dio svog menadžmenta, jer će imati izuzetno iskustvo. Inače, to je velik problem da se učinkovito prenesu te funkcije, odnosno da se bolje rečeno dodijele te funkcije upravljačke, odnosno da se razdvoje te funkcije od vlasnika i što se tiče ovih upravljačkih funkcija. To ime, evo, puno čestitka i lijepo je to bilo čuti. Svaka čast, Dario. Hvala lijepo. Sve ovo ostalo je izvrsno poticajno, pitanje zdravlja, pitanje ovo što je kod vas ustrajnosti, ono što se inače ja bavim, pa ću malo to iskazati sa te pozicije, znači modeliranje, definiranje tog djelovanja, ono što je i Mirta izrekla i vi, znači procedure, s pozicije učinkovitosti. To vi očito činite i to se vidi po ovome, ja bih rekao, vašim rezultatima i ovom, ja bih rekao, slijedu postignuća koje imate od prvog dana kad ste se vi uključili u posao i normalno ono što je sve vaš otac činio do onog momenta dok je bio aktivan. Samo naprijed, Darija. Hvala vam lijepo. Milane, ovo je odlično bilo da ste se javili, tako da odmah... Hvala vam lijepo, ne znam da li me čujete. Hvala vam lijepo, hvala puno na lijepim riječima. Drago mi je. Vi to zaslužujete. To je očito da ste drugačiji, da ste, kažem, uporni, sistematični. To je ono što je suprotno od improvizacije, gdje nam improvizacija uvijek donosi nove probleme, a ovo je znači jedan, ja bih rekao, traženje najboljih rješenja, to je znači modeliranje, definiranje unaprijed aktivnosti, normalno sa podešavanjem ili, ja bih rekao, unapređenjem što vi iskazujete u odnosu na ove vaše video sadržaje, proizvode i sve ostalo kroz sadržaje što se tiče vaših usluga i to je jedan izuzetan lijep primjer, evo i još jednom i čestitke i Mirti što vas je pozvala i kažem... Jel da je bio dobar odabir? Je, izvrsno. Dario mi je baš uveselio jutro, moram priznati. Je, poticajno i korisno i kažem, evo,
šteta što nije više ljudi da, ja bih rekao, bude potaknuto sa ovim vašim riječima i normalno ono što je najbitnije sa postignućima koja su očito mjerljiva. Nemojte se brinuti što nije više ljudi, zato što snimamo ovo, pa će biti dostupno svima koji se dižu kasnije. Danas smo išli ranije nego inače, obično idemo 8:30, ali Dario u to vrijeme već ima nekakvih drugih dogovora, tako da smo u 7:30 rekli, a joga mi nekako i paše u 7:30, ono, baš prije posla, a ne za vrijeme, ili tako dalje. To je isto jedna od zabuda što su ljudi uzeli iz Indije, da su krenuli raditi jogu u 5 ujutro, jer to oni tamo rade, pa je to tradicionalno joga u 5 ujutro. Ono što možda nisu uzeli u obzir je to da su u Indiji radili jogu u 5 ujutro, zato što je tad bilo ugodnih 35, jel? Da. Tako da joga se ne mora raditi ujutro, nego se može raditi bilo kada, i ja to volim reći da se joga radi kada vama paše. Neko je jutarnji tip, neko je večernji, neko je kroz dan tip, tako da joga je vaša izvan poslovna, izborna aktivnost i ona bi se trebala upražnjavati onda kada to vama najviše paše, da ne morate mrziti i mene i sebe i jogu, nego generalno da vam je to gušt, jer ipak ste odabrali to, platili to, odvojili vrijeme. Glupo je sad da morate raditi u 5 jer je to tako neko rekao u Indiji. Jel? Drugo što birate, radite da vam paše, neka vam bude gušt. Ako nije gušt, nemojte raditi. Jel? Meni je super da imate i tečajeve koje ljudi plate, ali gledaju i rade totalno. Ako im paše u 2 ujutro, radit će u 2 ujutro ako ne mogu spavati. Ako im paše poslije ručka, prije ručka, poslije posla. Meni je to idealno, takvi tečajevi koji dozvoljavaju slobodu. Da. Odlično. Milane, mi se jako skoro vidimo. Dario, vama najljepša hvala. Šta ćete nam reći za kraj? Što bi željeli da naši slušatelji koji budu slušali snimku ponesu sa sobom iz ovog našeg razgovora? Ono što bih htio reći za kraj, ono što ja zapravo radim, je to da pokušavam osvijestiti ljude da su oni jako, jako važni, zapravo da bi trebali biti jako sebični, da bi trebali davati puno sebi, raditi na našem psihofizičkom zdravlju, kako bi mogli biti bolji na drugim poljima. Jer ako smo mi dobro, sve drugo što radimo biti će bolje, a ako smo mi loše, sve drugo što radimo biti će gore, kako to volim reći, i da ipak probaju staviti sebe na prvo mjesto, da probaju, to nije ona loša sebičnost, ona dobra sebičnost, da probaju se više kretati, ne mora to biti moja joga, ne mora to biti joga, nego da daju tijelu malo više, da paze malo na glavu i na to psihičko stanje, jer nažalost danas posao nas toliko uzme da počnemo zanemarivati sebe i život kao takav, i nakon nekog vremena desi se burnout, za koji odgovorno tvrdim, a tu me možete sad vikati na mene, da nije nitko drugi kriv nego sami mi, jer smo mi birali i uvijek možemo bolje, uvijek možemo pametnije, uvijek možemo drugčije, samo moramo imati dovoljno jak razlog zašto, a ja radim najteži oblik, a to je prevencija, znači radim da ne bi doživjeli burnout, jer jednom kad ga doživite, onda je lako birati sebe nakon toga, ali tad su posljedice već dosta gadne, tako da čuvajte sebe i budite dobri prema sebi kako bi drugima mogli dati više i kako bi sve drugo oko vas bilo bolje. Problem sa burnoutom je da poslije njega nikad niste više isti, izgubite dio. Da, a u skandinavskim zemljama
burnout gledaju kao oblik bolesti i ako se desi burnout i ako je to utvrđeno od strane liječnika, tada oni dobiju, ja nisam siguran, ali vrlo vjerojatno dobiju 2 godine punog plaćenog bolovanja. 2 godine totalno ima smisla, totalno. Da, ali meni to daje, ja nisam s tim sretan jer to skida od odgovornost sa nas samih. Ja vjerujem i odgovorno tvrdim kao osoba, to je možda za neki drugi razgovor, kao osoba koja muca, koja ima govornu manu i koja živi od toga da predaje priča i odgovora i koja je bila zlostavljana dosta u mladosti, osoba koja je prošla koronu bez da me psihički takla iako je bilo gadno, odgovorno tvrdim da se može, samo se mora se naći dovoljno dobra motivacija i mora se raditi na tome da mi budemo bolji i ako radimo sustavno na sebi, jako teško može se desiti burnout. Jako teško. Treba biti svjesan šta radimo. Da. Milane, kako bi vi najavili svoje gostovanje kod mene? Šta ćemo raditi? O čemu ćemo pričati? Da. Evo ovako, Mirta, radi se o jednom pristupu koji je specifičan na tržištu edukacija, a normalno i onda primjena u životu i poslu, a to je modeliranje djelovanja. Znači, modeliranje djelovanja su unaprijed definirane aktivnosti kako da optimalno postignemo ciljeve, a to znači uz najmanji utrošak resursa. Znači, mora biti cjelovito djelovanje za sve, mora biti univerzalno, znači svi baš rade na isti način, mora biti krajnje jednostavno, tako da postoji pojedinac i tako dalje. Meni je to jako zanimljivo jer ja po prirodi sam umjetnički tip. Za mene je improvizacija i brainstorming i frcanje ideja najdraža djelatnost. Joj, meni isto. Jel da? Kao glazbenica... Jako zanimljiva tema, stvarno fantastična. Kao glazbenica volim improvizaciju, kao plesačica obožavam improvizaciju, međutim, kad se radi o poslu, mora postojati struktura. Kad se radi o jednoj, recimo, emisiji ili eventu poput ovoga, mora postojati struktura. Te strukture sam otkrila tek 98. Ja sam tada već punih 10 godina imala firmu i od kad sam strukture uvela, frameworke koje sam naučila na MBA-u, moja firma je u godinu dana sa nas 4 narasla na 12 i 20 vanjskih. To je toliko brzo išlo. Kad znaš šta radiš, postaviš cilj, skužiš kako ćeš ići. Tako da, Milane, jedva čekam da se vidimo. Dario, bilo mi je jako ugodno s vama. Mislim da Meni isto s vama, hvala vam na pozivu. Eto, ja bi za danas završila i vidimo se, odnosno čujemo uskoro ponovo. Lijepi pozdrav svima. Pozdrav Mirta, pozdrav Milane, bok.